story yangu ambayo ndochenga ya mbere ile nkon kidogo na kanyora story yangu ambayo nkongera ya kidogo lero na nyore story yangu lakini ndochenga ni gera nkon kidogo tumenga nchenta kune ndocheta kune to yejiole atanga ni gatigira senchare koruna parapanda. My friends, wizi si mzuri. Tigango gukore bintu bitabwena rti, tigango tutigo boibi my friends Jidai kando tinga nigo chiko mnyoka kegima. Igo naona sensemo ya YouTube na botambe kiro kazi sensemo ya YouTube ko like wa subscribe na bo igo want to be present naomba kanita sensemo ya YouTube wangu kegima mnyoka kale sensemo ya YouTube I'm there naomba kanita kale sensemo ya YouTube igo mnyoka ro like subscribe na bono kontikira comment ya ro tenga present manga waikira sensemo ya YouTube na botamma tenga YouTube na tokumerna tonya ko batoko sanga asenchira yeyemo aseyemo bali bara sensemo ya Facebook link ni nabona babekira abo elinkira mna abekire gabo minyokango toyakwanira manganaya igo mbaga intasinsa ya YouTube ko YouTube ndikere tu present manga mwaikire asensa mejo na watenga leo siku zuri lero ga tindo jinga ndotoyeyole ndotoyeyole ikasensa ya YouTube ntebi present manga waikira ro Eliotu nyaka watoko sanga ase enchira ya bene kegima. Asensemo ya YouTube nomba kanyite galia. Igo nyawekira asensemo ya YouTube ntai present. Nyawekira asensemo ya YouTube ntai present. Yekuru kwa kusigilo radio. Eke umbweke neki umusiyoko kanda asensemo ya Google Play Store. O download the application ito ya kusigilo radio. Gosere dia ito ya kusigilo radio kwa asensemo ya. Ito nyaka kwa togo sanga ase enchira ya bene kegima. Ikazi sema ya YouTube ntai present na wangoje. Maka nita asensemo ya YouTube. I'm trying to retrieve message asensemo ya YouTube. Baka nita sana asensemo ya YouTube. Ugonyo kwa ikira asensemo ya YouTube ntai present. Nyara kwa wango kwa recognize Madam Morini betu tunasema kwamba shafika pale already. Karibu sana. Present. Asante sana mami. Ayakoro kuna Madam Morini betu tu. Atanga na ikira asensemo ya YouTube. Asante sana. Lera manganara atima tinga nto ito ya jiole. Lero Members Day Friday. Tima tinga netora ito liga mulere story yangu. Kwa ndo chenga tariku. Lero mangana mbiri raisi mono. Yara binto mbiri maraisi mono. Na utora ito liga mule. Korigelinga na kitoko shauri this brother of mine Igo nyawekira sensemo ya YouTube ntebi present makumanga waikira ro nyakabango korikoga na isa senchira ya bene kimu mwanchumo ligeli na boigo mwanchumo tekadi bogo kusigilo radio. Asante sana asante sana Akuru kuna atande nyo tena present Eldam cute present asante sana ndochenga ngongo yo nainde onye kondigrete by the way teba present ngama abuna waikire ngama ngo to nera sebiro ne byabono igonye ko rasensema ya YouTube tema to present to betavira present makumanga waikire aroro manga are you there under the story yenye so bunere I'm not changing anything I copy paste njango copy paste bunere mbada ngana ke story yere njenga so bunere ikire tindiko change kende gions Nyawekira sensema ya YouTube ntabi present kindly I need your present sensema ya YouTube nande nyirango ku like subscribe elo tunyaka batoko sanga ase enchira ya bene kegima lero ga okana takir medina naleta machi molo chenga ya era naleta macha na ma ko lero ga ndo chenga siku zuri spirika kama mwoni utadanga yuko jonjo asante sana no kuna mambo mangana nara abwenzo ikaransta kune na ndera ratima tinga ngiyandi na waletera ushauri kenacha ko bonobelisa na chaka na ushauri tima tinga mwatekerra I guess Adam cute you are very keen I'm very much sure ngwatekerra kuna mangana nara ga leteru ga iga sto nera ga na leteru tu ga igoro nkaranga ya ro ka kiko ike nye first priority Dede so me krenga dona kelikire I want to read everything na kelikira iga na bongo soma igo koba na bayari nge just copy pasted ne mo betare de te gama to te ma tinga ndi mora bana ko senda
Mwikira sema ya Facebook ya YouTube ndai present because happy Friday to all. Jana tumekuwa kindly na bakanyira sema ya YouTube elikira na bekire gabo. Nataka tusaidie huyu jamaa gachuba maki omumanyi kuruga chuba garia elinkira na bekire gabo live gatumyoka sema ya YouTube wa mark kina jana tumekuwa tumyoka sema ya YouTube tokonyo muruotie yaito spin kaga matanga morin nkorocha asante sana ndo tenga mwabere ready ndainganda yale mole ndeta manganaya akoteba gende nsobe keregento elina nainu understand moteba muigu na akoteba ndo muigu na akoteba muigu ino abanyene ngasoma keregento. Thanks Abagusi Global Radio and Fidelis kwa ushauri na saa na vipindi bomba. Ngirolere thanks Abagusi Global Radio kwa ushauri na thanks Abagusi Global Radio na Fidelis kwa ushauri na saa na vipindi bomba. Mwaka uliopita rafiki yangu alinijulisha na kunintroduce kwa mpenzi wake ambaye ni mrembo sana. Baadaye nilimpenda na kumnyemelea kisha akakubali tuwe na uhusiano wa siri au pembeni. Nirudia hapo. Mwaka uliopita rafiki yangu alinijulisha na kunintroduce kwa mpenzi wake ambaye ni mrembo sana. Baadaye nilimnyemelea na akakubali tuwe na uhusiano wa siri na au pembeni. Sasa rafiki yangu amegundua na amemtema. Nifanyeje? Nishauri. Ngirolere kurugoro bakanse, ngirolere buyayiga, ngirolere kakoranda ngambara oroba sere sai, ndo chinga ngirolere. Thanks Abagusi Global Radio and Fidelis kwa ushauri na saa na vipindi bomba. Mwaka uliopita rafiki yangu alinijulisha na kunintroduce kwa mpenzi wake ambaye ni mrembo sana. Baadaye nilimnyemelea na akakubali tuwe na uhusiano wa siri au pembeni. Sasa rafiki yangu amegundua na amemtema. Nifanya nini? Nishauri. Nsieke kitabu ugo tocha somo nuoito. Nsiba mache tocha somo nuoito. Mirongo etano na ibiri chabutokire ibiro yechinsa isano chabono mambi echine cha Afrika ya monza. Musa oya agoteba iga. Omwaka era nigo umusani oye amo introduce ti ose amo manyekane tie ase umwanchi oye. Muroyo akarigererio umwanchi uriyo yakamwancha kuba nigarenge umuyago so munyakieni. Baadaye akakwana kagenda akakwana muno musubati ulia akahego musubati ulia musubati ulia gancha watu arobwanchani lakini bobisi. Watu arobwanchani bobisi bono mugako uriyo enda atebe gose umwanchi uriyo yo mumura akachaka mayanga bobere mbabwato bwancha lakini borobwa bobisi akamotiga. Keramotiga bono musacho babwato bwancha bobisi na nabwato umwanchi oye uriyo tigiru na kiagokora. Chisiminjoka ngani ndogo chaiga chimesi sema ya YouTube kakito dikire mesi sema ya Facebook yako gara na bontanya ko nyora kindly mo dikire mesi sema ya Facebook na bontanya ko nyora kwa Facebook ko true message ya kombera kumsana dikire jumbe yao asensema ya Facebook asensema ya YouTube osonga kresimi tunyaka batoko sanga wa Kenya ya ito Kenya ya ito Mumuroyo nigo musani oya mo introduce tiase omo anchioye muroya akamwancha agancho mwanchi bo musani oliyoye ekera mwancha matukabira toiga kagenda akamunyemelea akamwega mwanchi oli agancha batwaro bwancha ndakindende kebo bisi bono yaikeire asomo sani olibo mwanchi oyo
amanyire oso musani oli amanyire nga babere mbabwato bwanchani omutigire inyurango oyo musamu muroyo nabwato mwanchi oye bono oli otigaire musubati otigaire roro oyo kabwato mwanchi oye musacho yakubulinga ninkia gokora na kia gokora kobe nabwato mwanchi oye bare gokora kebo siri gariga bono yamanyekanire oli omutigire na kia gokora den matuko yo muibine merongo ene nirudie. Thanks Abagusigilo Radio ona videos kwa ushauri na saa na vipindi bomba. Mwaka uliopita rafiki yangu alinijulisha na kunintroduce kwa mpenzi wake ambaye ni mrembo sana. Baadaye nilimnyemelea na akakubali tuwe na uhusiano wa siri au pembeni. Sasa rafiki yangu amegundua na amemtema. Mimi na mpenzi wangu ni shauri. Nifanyeje? Nifanye nini? Seria obotaka Abagusigilo bareke umbone kimo gusinchino mwana wabaga tutu fidel so mingo mutoge na bako enda sansemo ya Google Play Store onyole application ito Abagusigilo Radio ele nyole meruri ito asenchira yeyemo ase eyemo nyona ko bwatsi ndiko rubona Android phone ko enda sansemo ya Google Play Store ko bwate app phone ko enda sansemo ya App Store o download the application ito tinyaka watoko engage tinyaka watoko sanga asenchira ya benekima share the stream and share the stream asansemo ya YouTube you can share and share. Lilian Okeri elinkira bunako bekeire nyoka ngasansemo ya YouTube tosanga senchira yeyemo ase yemo dagana ya tigere nyoka chiduka makwera na semba tunyaka watoko sanga kolenda sabono iga karunge birengere byao sanga ngamo na inche. How can we advise this brother of ours? Wasacha na wata biri danga ndiringa wasacha nkimalego zagiato lira kini rojo musao yo omanyingo binanda ko twari musani one ngo introduce yo musani ono mwanchi ona asole kumbe nayo okabugata maisa ali kozena ki omodigereria mona maisa mabe ando moko mweta basubati borobuo abasubati by the way abasubati borobuo tumena kya monga bawo chakole gas ando mokwanira musubati yanje mwancha nenga motebenga mokoro bwancha ni bwa pembeni nchitimanya kisha baadaye nche menga musani olione no mwanchi one mbabwato bwancha ni bwa Kisii mutige inyoranga naye no bwato mwanchio wono na tigiro yo no bwato yo na kyogokora wono yo kotobolinga na kidinga kingokora 07 08 585375 0708 585375 na bakunga keresi mia sensema ya WhatsApp 0716 059823 bakunga keresi mia namba ya tendo changana yao geta igambo yere 0753241889 na bakunga ndikera ujumba sensema ya YouTube I'm live ujumbe ngosoma na sensema ya YouTube kindly to ndikera sensema ya Facebook ko sina mo tira mbera kongo chi retrieve igo ni ko ndikera ujumbe yao asensemo ya YouTube yakwera Facebook tingo nyara ko yesoma chimesi niko chuturu bana kirengo so asensemo ya YouTube yogenda asensemo ya YouTube edinkira bana bekire gabwo gosinyoro goitira AGR News ndikira ngo ujumbe yaro na inche nabongo nyara ko ba yinko yesoma chabago ire kumnyoka chiduka tayana mangana majasi njira yo bwenge tumago chambwa simi gabono simi tete mbwa chinyinga igatogungana kibinto bikongena no chega gesture ko kya ndengo mwana baba getutu mbwa mnyoka chiduka mayakwira na ase embeo tugungona kya makanya utakurengana ejo ine aye no mulimi asensemo yobutugibwe chingoko gose otetoko chaka obutugi obwo bono ebinto byabaire ebyororo ntubwate ebichuchu bya Akena Blowers ina yechingoko chigokina asobwango mono naboye gotwara emibere emenene bono ebinto bya abaire buya nabakonyora ebichuchu byelituko elimo abere gose amatuko atatu wetera asogwa kesimi enamba enoti isano ibire eyemo isato isano ibire inye isano inye isano ibire gose 0713 74
25447 Oleterwe limo olioka Inyora Mbosa besa chinde chon. Asante sana mwancho muli na boigo mwancho motekali baba kusigilo bredi. Unasikiza AJR FM. Jidai kando chenga charagere chinsa sana chabana mambie chinsa sana na chabana mambie chinsa ya Afrika mo chamanga maya asenchira yobwenge. Monto yomo kokwa kwa siro boguma bwa asombaza karo wepara asepara ya kiroka sotik. Oyolenge omo jumbo monne osomo jumbo mukoro okibwesi kalembe ndire kotutua litko liarero. Aba Kenya kurubirengeli au igoro ye budget ya sometwe litko lya igoro. Musubati yo moko bikubyara kurase county ya Nyamira sokotoka na akoni amaliogo yogo tindia. Nabo igaba Kenya kugendera kubuligwa kubwate machikala bambekira mona serikali bunenchira me utango korandara bayigo kwambukira kwebini byoroire bwa corona. Ashe chinga kecho mu waziri w'ise province George Magoa nigagenda to komachigwa asikitambukero anyarako bakako muke igoro yo wakana school fee. Ayunga tiar to kwaregana tia senchiri nkreno samaleta fidelso mingo machoke iye nabagusi Global Radio. Bigote garete abagusi Global Radio. Ekinakyo ekehumbo Urwa Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya. Aiga no toko watania abagusi bensi ensengima. Ime na isiko ya Kenya. Umena amona baraliba buna Dennis Zadok, Edwin Mokaya, Videlis Omingo Mochoge, Jeremiah Orina Ontiri, Alvazad Nyabuto. Ime abagusi Global Radio bwe manye na boyo gwe semya. Abagusi Global Radio ekinakyo ekeumbu kyomogusi. Chiabagoire chiachire. Chiabagoire nande chiachire atambe. Echi chibagolete. Musawo ni gaote baiga. Nsoma somo no rubuge Swahili makoiro rumu mako bareta moino. Hata anga mwaka uliopita rafiki yangu alinijulisha kwa ama kuniintroduce kwa mpenzi wake ambaye alikuwa mrembo sana. Kisha baadaye nilimpenda na kumnyemelea na akakubali tuwe na uhusiano wa siri au pembeni. Sasa rafiki yangu amegundua na amemtema. Mimi na mpenzi wangu sijui nifanye nini, nishauri. Kore mbata binga oyino munkwana ate anga nigo abwate rafiki yayo mumura musani oyo mumura bautaramonere musani oyo mumura gachaka mu introduce aso omwanchi oyo mwiseke ekera mu introduce mumuro yakaranga umusawo yakaranga musabati ono muyasana musani oyo nabwate akagenda akamunyemerera akamwega musabati oli agancha kolira bakayigwana batu aro bwanchani boke bobo bisi obwanchani bobo bisi lakini bono musani oyo manyire nga babere babwato bwanchani omutigire Nyoranga mumuro oyo nabwate omwanchi oye bona kyao kora goteba na kyao kora mu mshauri arakaraka sensemo ya Facebook na otenga message mo ndikira kindly akyan kwa ndikira message ya sensemo ya Facebook I'm sorry yakora tingo nyesoma ka kigenda ndikira sensemo ya YouTube no nda nyore nyako wenko yesoma sentira ya mase mo yakora we live ya sensemo ya YouTube otonyara gwetira AGR News gose abagusi Global Radio igabo no on the live you can see there like subscribe na boko beke patuni yonye beke kengera ngira bura kune etunyako batoko sanga ase inchira ya bene kimana kimana nyako moko mokonya ase birengerelio Moriri without a present, Nelson a present, Elda Mkiutu present, na wangojea huku asante sana, Elda Mkiutu na kolodera asante sana, spinika kamera kolodire, asante sana, spinika kamera kolodire, bona waote baiga. Mtaka yote, ukosa yote, yuakoro kuna Elda Mkiutu. Mtaka yote, ukosa yote. Njia mbili silimshinda fisi, sasa acha kuleta maa yake. Bado turamu advice. Elda Mkiutu, ora kwa mu advice rinkia bwenta okora. Umuro na bwato musana bwato mwanchi oye. Na hinde bono oli anyemerete mo ina alio tigiru. Kwa njia panda na kya okora. Spinika kama na huyo ni fisi kabisa. Nani fisi? Mwanamke wa mwanamke kwa sababu umumura na bwato mwanchi oye. Umusubati rinkia wanjira ka bwato mondo shwari. Wasabate na ino mwacha. Mwone mitu akate baiga. Spinika kama chia bagoire. Eji bagolete chemono nchiyo. Molini ya chinchiyo. Mwone mitu akate baiga. Kwani huyo mwanamke hana msimamo? How can you serve two men? Wacha garamie ujinga wake. Mwara mwadvice. Mwara Oh lo. Asante sana. Spinika kama na kolodire. Wacha amuoe awe bibi wa pili
yu uerefu wake. Ate anga mnyome abe omuswati okabere hanuma ndo spinika enja arenga mangana yoko nyomana. Ilikuwa pembeni. Bwana pembeni gakira inde. Ya renge bobisi. Bwana bobisi na ndemo konyereta ndebe bibi wa pili shwali. Spinika kama. Ngumisipinika kama noteba. Oyakoro kumolini betu wacha muoe awe bibi wa pili. Ya renge bobisi. Bwana bobisi na ndo mbobisi yare. Bwana toigwa spinika kama toigwa na ki. No bwato mwanchi yes. Lakini ndio tu aro bwanchi no bwaito bwa bobisi. Wancha no bwaito bwa bobisi. No bwato musacho no nyomire go for example no nyomire lakini njete tu aro bwanchi no bwa bobisi. Omanyunga ndo bwato bwancha nae. Wana agokonga because nche ya renge bobisi. Na kitu atakente bobisi. Aurende. Timesi mangira chudi kwambuka. Akoro kuna rufu moya hata present timene rufu moyo. Ayibi asara bya umene maana kiora musa hoyo. Awa wote. Wono ga kispinga kama ta abanyome bonspi. Na ende mangana yani ga renge kisiri. Ana mangana arenga kisiri. Ta renga mangana yoko chikunyomana. Modi vitao baiga Adam cute spinika kama staki makasiriko saa hii huyo mwanamke ametuharibia jina kasa countrywide. 07 08 58 53 75 mwana bwatandi edi ndatemo ngaibo mwagenda gochia oboyi burdo de anga wono boyi burdo ndonya korari ya metandao na buobo. Yani you are very much sure ngoyo ono musani ono sure nikibargo zakiaba anena rama ngana ibaida wa sekete na rama ngana yu sekete kumbe no cheche story ngo tiri chiacha mangana ina nyara sekete ono musani opi you know this your friend you know this is your friend koma go weta iga bono weto cha kotiga kwate ichira viki cheito mangana ito ito cha kotiga tuati jama basande baito kamu biso amabere to como dei mangana na kibo kwa limdo biao tuno musani oshwali nandi kwa mere kumweta maega kwa nyoro rumu anchioe mwachakira kodetia monere kibobisi umusani umanyire umutigire ano bwato mwanchio olio tigiru ono yotoboli na kingokora timatinga toja kotiga go introduce aba sande baito kusaba anchi baito ase traffic chaito because mbaro baita batabuga tima abera mwana watandi message ya tiri kwenye soma mwana watandi isajoka because yakotewa iga mwana watandi yakotewa iga tekaso message mwana watandi achana na yeye aendelee na wake. Ono haki. Naye kuagereza ko tigiru. Mwana bwatandi. Naye kuagereza ko tigiru. Na ino mutigire ndo bono. That's embarrassment. Hadi bulekera na saidi naye kuagereza ko tigiru. Na inde nayo mutige tu zaidi ya hiyo. Mwana bwatandi naye unachoma peti. Akivyo ndivyo tunachezwa. Kuna Adam cute. Atani na achana na yeye aendelee na wake. Siku hizi mwizi, siku za mwizi ni 40 abuo. Nakiona nyako ba huko mwadvice tisa young man, This young man akatanga mwaka uliopita nilikuwa na rafiki yangu ambaye alinijulisha na kuniintroduce kwa mpenzi wake ambaye ni mrembo sana. Baadaye nilimpenda na akakubali tuwe na mahusiano uhusiano wa siri au pembeni. Sasa rafiki yangu amegundua na amemtema. Hapo mimi nina mpenzi wangu, sijui nifanye nini. Nishauri. Ono abikora abayigo mwana uratema amani amini neso natandi aye na ene wachire 0708 5324189 07 08 58 53 75 0716059823 naboko ndikera ujumba sensema ya WhatsApp naboko ngakire simya sensema ya WhatsApp ereni yaitwe simndo chengage chimese to komesa woka Airtel nego ire 0753241889 Safaricom nego ire 07085375 karunge birengel biao sanganga monanche na kitoko nyeruotie enyewe
Siku hizi bono marafiki hakuna. Mwamu acha mkaamwanga siku hizi basani mbali yande. Wata yawa sani mbayo. Nyandiro Mkenya enga kabiro Mkenya. Mkenya na achara kilio soka. Nyandiro Mkenya enga na utwala kuwa na bya toibwana. No Mkenya mwa sometimes yako chora ngokia ekirago ochangia on such debates. On such issues. Mkenya wa. Timatinga yo Mkenya agenda atangana achara arua birato. Musao yobono uyu mushana katika njia panda. Mwancho yo mutigire. Ona asire ngankia okora. Tima biranga bya ombere bisanga ngambo na inche. Ejara FMLO. Ejara FMLO. Yes. Mungu akigabwana tatika banta ubo sipi. Ara tegera chinga kinanda sabanya samuri gyo yoraramu. Wono ngogotigo yonde. Olio tigetwe. Manyete onda yo tigetwa. Aiga igo musao ya staka mangu muanchi oye na bwate obwanchari bwa pembeni ya muno mu sani oya gade aro motigete. Aswa tiga potira nda kumuira ni tiga motiye senga jino monto tama itekia okora senga to koragera okoragera. Ya tawana ti monto bwa to kwantina rotna. Bono oyerendo chete bakatwara obwanchari bwa pembeni nere ka bwato muanchi oye ogerta bakolia katiguna kiera okora akumuira kosa kumotiga bado. Olio ya nterango karete como etika muy yo tío toga chikolio olio ndera tika tegerera rio nyasa na bako moyo Aya sasa ahora wateo. Ay. Asante sana. Hakuna huruma wanawake. Siku hizi hakuna huruma. Wa. Nini wana muachire. Na inu muachire. Beatrice kiondi rata yanga. Achana na yeye. Tima tinga biranga libya ombirivi. Ngakiranga simigo cha mega 07 08 58 5375 abna sensema ya Safaricom Airtel nabo konyora wetera 07 53 24 1889 ndangeli ngo mwana oratemo kaibana agenda ko chimundangeli lyo kare gasi motobera atikira ka bwasa ikiri achoko cha atere kitoko ro umroyo. Na ni baida mangana na nyaro cha segete some 3-4 days ago. Na nyaro cha segete. I don't know nga binte bya chako samba senjere ngamneye. And I saw it somewhere with my friends. Akoro kumna morini bitu akotabaiga atande Nelson. Anawezaje muacha na mwanaume wake alimfukuza, let that man took over her now as a wife and a husband. Na ajue ako chini ya bibi mkubwa. Wano kaki morini bitutu. Tuigwande naye mapenzi yetu ni ya chini ya maji. Mapenzi yetu ni ya chini ya maji. Abe tunse alia bobisi abe bobisi. Andi kerwa tikiru ko chata ngabono ngire. No, tuigwande tabe chini ya maji. Anya kwa tabe chini ya maji, fine and good. Ai mwana wazade kwanga okole. Hakuna kumna mwoni bitawata na Fidelis pia huyo mwanaume akona makosa. Anawezaje kumtongoza bibi ya rafiki yake gaki sons of Pharaoh. Huyu mwanamke yeye anakubali ya nini? Nkyo musbati yomorochera gwanchira nkiorocha gwanchira kama ito na bwato mondo. Hey. Ense akema penzi na masensi. Mapenzi na masensi. Dai kai komeneso cha butokire igoro yechinsa isano ne mocha bono mubaso echine chinsa cha Africa ya mocha. Shira kimndonga yona agenda gochi. Kuma kongeni ga Jogo Road. Ense mapenzi na masensi. Mapenzi na masensi. Na wata inga mumbekere message ya YouTube kwa Facebook na vera mbera nkongosoma. No, tima itinga Elida mgida danga hiyo ni tamaa. Simicheno nga intoko cha maiga 07 53241889 abuna sensema ya Airtel
07 08585375 amna sensemo ya Safaricom naboko ngakire simya sensemo ya WhatsApp wetera 07 1605 9823 na kiorochora handle this case mwisiko lyo tigiru umwanchani yoba mutetwa koro bwanchani jini ya maji na bwato mwanchioye na kyako mukora bono ensi I saw these things. Kumbe marafiki wono basani toroba beka kando kidogo. Meta basani bachakira koleta wasiwasi nowadays. Iga basani wono tuchaki kutwara wasiwasi na inu. You know, I saw these things sometimes back. Ngashi mungu musani na nyoro. Iga basani bonsi yokora na bagakari. Lakini tali bonsi. Abasani wono tuchakira kutwara wasiwasi. Abasani tuchakira kutwara wasiwasi. Abasani tuachakira utwara wasiwasi na inwe timaye tina kitocha kubakora tocha kubasabira abasani tuachakira utwara wasiwasi na inwe timaye kitocha kubakora kinene history yangu. Can you share your story na bako share your story tinya kuba tokoye kwanira asenchira ya bene kigima kendra kuru birenga bya 0708 585375 0753241889 na bakondekera ujumba sensemo ya WhatsApp ngamanya kurua ngamatega akitimbu atikende pino yono koni konyora tindown akamanya kurua ragante ikende ata italibesa agante iturale nere mwe yemo ngunjo keiga amanya konga chingeni amakonga nilitoke igente kigekangechi ngamanya kurua. Now introducing my story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire, or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana webegetutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story Yangu ndani ya AGR FM. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Dunia iko vile vile, milima mabonde na mito iko pale pale. Ila sisi wanadamu hatuko vile vile. This is Millie K. Kerry, Imeya Abagusi Global Radio. Gosaria obotakana omara wabagetutu Videlis Muchoge. Ne, kerokende nore ase county ya Kisii gose chi county chieta naine. Nkorigyore amubogani asora nyoro bokolari wekerengo kegoro aseri goririke. Bono wabatiboyo. Abuga hotel nero lichiburiao. Tutarere asensemo ya jogo eyo kutoka ase pare kurwa Kisii kogenda Nyamira. Asobwale bwechimita chiminye kurwa asensemo ya daraja moja. Abuga hotel nigo ebwate endagerengia yege koro naboigo ensemengia yoboraro. Inyora amagoreito yobokolari nigo alensemono. Asokorara obutuko bomoryoka nigo wakana shiringi edbweye mo chibesa chia Kenya. Onyore aigano konyora chindagira cheke gusibuna erongoli egesanda ashiringi emerongo etano chioka. Alitoke esani ase shiringi emyeye moyoka. Engoko yeke gusi egesare linagu naboigo lisosa. Turangeri goetera ase namba enoti isano ibere kianda isato inye isano ibere kianda gose 0729 323479. Abuga hotel bokolari bekerango kegoro aseri gori liansi. Asante sana. Notenga jideka niko chiko mnyoka kigima abuga hotel bokolari bekerango kegoro aseri gori liansi kegima. Mapenzi ni masensi lakini. Mapenzi ni masensi. Human beings are very interesting creatures. Timanya tinga umanya tabu jaki nga Fidel na buate umuntu.
Fidel nabwata spin kakama. Fidel nabwata Eldam cute. Fidel nabwata Molini vitutu. Bado spin kakamu magocha tolenere kama ite nganche nimbwate Molini vitutu. How dare are you? How dare are you? Ono mamuro bya musambire musubati oli bya musambire. Yabasambire bonse babere. Musubati oli tegeire roro. Muro yako boli na kiao kora. Ngiro story na kiarenge. Mwaka uliopita rafiki yangu alinijulisha na kuniintroduce kwa mpenzi wake ambaye ni mrembo sana. Baadaye nilimpenda na akakubali tuwe na uhusiano wa siri au pembeni. Mimi nina mpenzi wangu. Sasa rafiki yangu amegundua na amemtema. Nifanyeje? 0708585375 ina namba yesimi kwa nangamo na inche sangangamo na inche karunge birengel byao na kitoko shauri this young man. Nensi. Nyiranga nabako enda sense moya Google Play so download application to Abagusi Radio na bako enda sense moya App so download application to Abagusi Radio etinya kwa toko sanga ase enchira ya beneki Abagusi Radio ekeneke umbo kyomo gusi. Aha, spin kama out baiga. I feel kutagi mtu, asante sana. Mtag, leta watu hapa mami. Aha, ila mkita tana hiyo ni tamaa. Repense neri sense onye togwetenera mapenzi hakuna urafiki. Katika mapenzi hakuna urafiki. Ukipata rafiki yako unapita na yeye. Ila mkita bwana waachire. Anasema bali nyinyi wanaume pia lazima muwe na mzimamo. Asante sana. Tumetinga na kimonya kwa mogo shauri this gentleman. Asante sana. Birengeli bya umbiribe. Igoro yenganeye birengeli bya umbiribe. Sanga monainche karunge birengeli byao. Ngakirange simi karunge birengeli byao. Sijui ngakirange simi 0753241889 0708585379 na bakunga kiresi mya sema ya WhatsApp wetera 07 1605 9823 abuna sema ya WhatsApp na bakunga kiresi mi etunya ko batogo sanga ase enchira ya bene kegima mapema mbuya mwandenge mapema mbuya story yangu ije mapema lero on Friday tukolega togenda buga hotel tunyole kende tokobeka mu ruturwa togenda stokogenda ense yakini nensensi Nensensi. Nensensi bori. Docheka iga. Nensensi. Karunge birenga bya sinjira yo wango 0753241889 asifuri 753218889 karungo birenga byao asenchira ya bene kigima sanga ngamo na inche asenchira ere ensera kegima manyete bintu binankora kanabire wakuminga do these things really exist bintu bingo tabiri bya exist bori
karunge birengeri byaino asenjira yobwanga. I'm waiting for your phones. Asensemo ya YouTube mungayinde chimesime chaino, asensemo ya Facebook mungayinde comment chaino. Amina asensemo ya YouTube mungayinde comment chaino, asensemo ya WhatsApp mungayinde simi chaina asobwango. Nabako ngakire simi asensemo ya WhatsApp tokwa na asenjira ye masemo. Ntabingo nga wewe utamshaurije huyo kijana? Nifuatilie all women as acha nisome hiyo ujumbe hapa. Ndo chenga au tanga spin kama tagi mtu tu ndo kuingia Rufa Isabela tumatinga kwa ulengi to kwanira lero Rufa Isabela mami kwa ulengi to kwanda lero musayo ni gate banga nigo musani ya mu introduce ti gochia ase umwanchioye nanda ko jone ngotenga Rufa Isabela onero mwanchione neroyo akamogokya agacha pembeni akanyowa akamunyemelea akamwega bagahancha bakaigwana nga bakole ubwanchani chini ya maji. Kisha baadaye umwanchi ulioye musani ulioye akamayanga my girlfriend is dating with my friend akamutiga this friend na bwato umwanchi oye bono umuisi ko ulio tigaire on the road stranded umuroya kumetinga ninki ahokora. Nisome ujumbe. Mwaka uliopita rafiki yangu alinijulisha na kunintroduce kwa mpenzi wake ambaye ni mrembo sana. Baadaye nilimpenda na kumnyemelea na akakubali tuwe na uhusiano ila pembeni. Sasa rafiki yangu ashagundua na mimi nina mpenzi wangu na rafiki yangu ashamtema. Nifanye nini? Nishauri. 0753241889 0708585379 ene namba ya nesi Murine Mtoto. Niko hapa kama chair lady. Ladies. This is very serious. Tumeviranga bino mbirebe. Jida kando chiko munyoki kigima. Ndete musanga bwangu iga. Ntararwa, ntarasa kuruma yangu ngainu. How can you advise this gentleman? How can you advise this gentleman? Mbirengera kiora arwe na kiora asange gochia ase eruotieye. JRFM, hello. Hello. Oh. Wa kirabu. Okiete buyango yo. Ndi nakundi. Wa Mombasa. Na Mombasa eruoti. Bakonentorero. Ewa tiande. Umuranara utosinyira tutabokonye na kiora mu advice. Oh no. Ina nawa joko wate ne report ya to mumuranera o tora ke mumuronde omwanji oe. Ono buna anjenda ajengo bwata makoli. Ano musani one. Indebe nga akimbwa to mwanji ono tingo ko introduce sare nawe mumanye. Eke na ko introduce sare ngotenga yancho yona ko kuspini kama omwanche. Kile kwa mwancho cho ende madae maya yayo moene mwanchane. Okay. Lakini mwe gwanange moko robwancha ni chini ya maji timanya. Okay. Baadaye njengundu nga makoli no mwanchi one mbabwato bwanchani. Mutigo mwanchi olione. No bwato mwanchi obado. Ndimba to yone bado. Bona lakini kwagera bakanyi twatikana namo no yone. No, nje kina mwandi wa simo muroyo. Ndo mwezi ko moro tayari na ki tari mwami nusu ase ndo na baje ko endera tari mwami nusu o mai tari ko mai na uyo mosko ari ko monga inyana wa temo muroyo ai no musani ko musachone na ingi already o control di ko ko tingi no mwanchi oe Njono na asura se ndo na yo mwao ko tenko yo mwao ai ko tayete lakini already ninde married Ngabo mtiko nyara ko tari intario wanje nwana nganje ngomo sport itanje to mutanje to mumuroyo from beginning ai go to enge na omo to mondra fer na mangana na mana ai na ya moro tinga kina atiko moira ne rama abere endo yo motigire pa do na ende go ko korana endo mwa kwa saba sana abanje go ta nyomba ko saba sana abanje obuate ngo pisina inde bakaba atiko no koira no ngomna ndro station na nyo kora Ami, eko ami no monto o muante te o tenki no chonte na ne no chete mo ko no me to musanyo go ndo na ni ngon korra reja o ko mo monto mo amini amata ndo jo musanyo go mo ta ko mo ando je ko ate to sabio wante ngwito ngo bono ngo mukanye
Usite na go to manje na go tena ki go no ora na ki mo ko mwanzo aye ye ta ja yo go te to sanyo go bendre lakini ya mswati ate nefam ate na so msacho ya nyo mwanzi na ina mo ka mwanzi lakini wao mimi sasa mswati utangi to mumroyo gobono mo oigo na abran no bono mo ya e to como oro mumroyo bona na te ari yo monto mwao ora mwanzi tanyo go so yo ya anche tere ora varancha ne como te lave tori go fos lave go te yok bono makori yes oyere oyolendo ge taba bakaitana na kiera okora obono to taba ti mwancho na wa cho igera ne gare ndo yo no to yo ya brate gabare ndanne e familia mambiendo na bara monetoro buroide bono yo tari yarwe kanje kana ndo go kwanjaro mwa na karo igatiga noria tigaira ne mwae sawa ndio mwa asante sana 0753241889 0753241889 yani mote ngoria ra mwezi ngoria tiku ngabano yoke toka bakaita naenda akishwa lakini ino you are not fair at all la muri fair ngoge toka bakaita ndana na kumutika you are not fair at all 0708585375 ina namba ya Safaricom tena voto ya kwetera 0753241810 na mko ndikira ujumba sema ya WhatsApp kwetera 0716059823 bakora bako ngakira zimya sema ya WhatsApp sanganga mwananche karunge biranga byao you are not fair at all tata igaba sani bwana siku hizi ila mkiti hata yanga siku hizi hakuna mambo ya urafiki ilishanga kitambo marafiki aya koro kuna nitafutie women nasikia kuna strange women association tuongea juu ya problem we face during marriage spinika kama koro kuna Akuruna mbone utawate baiga hii urembo wetu gakilda mkiote umeangamisha wanaume wengi. My fellow ladies, endeleeni kuchirembesha. Akuruna Videlis huyo naye hakuna ushauri tutampa. Juu pia amefanya mwenzake amesafa. Spinika kama hata huyo jamaa hapendi mpenzi wake. Juu anasema eti huyo mwingine akona sura mzuri, mimi namwambia amtafutie mwanaume mwingine. Andika kumulira musaje no mwaolende na ndisi wataendelea kufanya chini ya maji. Spinika kama akumulira musaje ndira endelende si bado chini ya maji itaendelea ama unaona aje? 0753241889 notisa no verisano stobrenye moisano stosano stokianda 0716059823 dikirango ujumbe WhatsApp sangango amo 9. By the way jidai kaneme rongeto charagira iga manyete litukulia lero kalembe ndile oyo lengo mujumbo mokoro kibwesi nigale ko tutwali tukulia lera senka ya ese county gabo kezi county ya Makweni no alengi gutugutwa achinga kindo chenga abantu chimibere cyo kana banchi rwakasogenda ase omoyigoyo boko mweni omujumbo yo kalembe ndile chinga kino muntu yo manyanta kwa korara wasiko siro mabwa yeso mbaso kono para uyokora kantase para ya keroka sotik na boyigaba Kenya bali muna bali ngaba ku rwebirengeli byabo gose ababoni ngaba ku rwebirengeli byabo ko chasomo waziri wa Professor George Magoa asikirike yote bekananga nigo anyarako bakako amurisha gose nyako bakako ruko chikanga abana baratara kole school fees nyarako bagotumwa gochia inkainga tiari agenda tukwariganirwa asemese to mangana maya imea ejara FM imea ejara FM asante sana jirama orina untiria ndenga tarairi ndo jenga abo getare jonjo asante sana sa timanya tinga now tinga kirwa kira sensemo ya YouTube you like subscribe and share. By the way umanyete mbuyatwa tara twensi amo sensemo ya YouTube like subscribe na bona botigira
comment yao aroro. Asante sana Jeremiah orina ontire ngwana lingo Madam Nancy Monyenje manyite. By the way, na ndengora abanyoli manyite ngaba Gusii Global Radio, we do what we call live streaming services. Tinga kimwe ratako tengari gora mangana ayo ngora abire igo wanje ni urobo sense mapenzi ni masensi. Gusii Global Radio, we do what we call live streaming services. Na botoko bekera muyigonde bwensi pi ase embeo. Muyigonde bwensi pi na botoko bekera ase embeo. Igo onye kubwate kerokenda matanga, onye kubwate kerokende omuyegabwe nyangi, onye kubwate kerokende omuyegase kanisa galia. Bona ba Gusii Global Radio, we are here. Koene kinga emirobuli ya onkobere asenchira bene kimanyo nga tokobeka live asensemo ya Facebook, asensemo ya YouTube, nabo igo aseredi etu aba Gusii Global. Nde nyuranga magoli eto nigale amaya kimali ora mbali onyara ko ba kogo ikiri na mbege ndoko rangeli ngo twakire simi osoboto rangeli wetera ase namba 0713 745447 kabuno onya ko kusanga amo 92 EJRFM. Hello. Ono mwana kula tandi abanayo bwachi go sorry ayo mwana bwa tandi Siteri siga atu iside komwele lakini ege tokero ege tangani Oma etaba sanya bavere boka okobo yo na gundwe to na bwato mo mwanjwa Fast ya bavere barayetanire yani koigwana koliba bwate kare bakorire ki no tari kare baetande pi baetanire pi mitaite yo aiba engutanga amabura sange nandi alafu no libono olyo barenge kando no mutwati olia olibona ale no moto kali aebieka konyare enduro tisuru goja tore o enduro tisuru na Edwin Mokaya abantu abange bona gora nyora yore number 5 bona kitwengo tebera iga ere bona tikati no bugima bwae oyati gale no muri oye nante ingo kire kwa affect baadaye tena onyore oyo buna tikiru nande ate kwa affect ye family era bdaji ko tebi umwanji kuyo kuma etena ne das batora rikereri kando kabere nande report ye kare go to ikero muswati kuyo nere ago tage chiku akore ki agende bono mumuro yago chotigana bieka Bona go den kongwa sati bai siga den kongu ne de circulated Oiro mwana mwatari kuchinsa mche Nairobi garia chida ikano chenga na 3 cha utokeli gore chinsa isano ne mocha bono baso echire chinsa cha Africa ya mocha no chenga manyi boy I have time ni bwa chinsa gankora araria ni bwa chinsa gankora kwana ni bwa chinsa gangida ika isano ne monkora kwana Asante sana Jeremiah orina ontire asante sana asante sana Tongwandi Nancy Monyenje iyo ngwandi amuna abana ngambi nyabali maite ibintu bino biro byokolekana by the way twaichana abasani bonto jagire ko babo abasani to jagire ko twara obuoba abasani to jagire ko twara obuoba ate nga nyogora nseme ya Facebook omwana oratemu where are you omwana oratemu now you are letting me down my friend, where have you been akumbolinga nto bikitoko kwanira nyoka sensemo ya YouTube mwana oratemu am there ina ate baiga nde nso maso munu buruge Swahili unelikire mago cha somo nwoito acha kurugoro iga. Thanks aba Gusii Global Radio na Fidelis kwa ushauri na saha na kipindi bomba oma wochote baiga. Mwaka uliopita rafiki yangu alinijulisha na kunintroduce kwa mpenzi wake ambaye ni mrembo sana baadaye nilimnyemelea na akakubali tuwe na uhusiano wa siri au pembeni. Mimi nina mpenzi. Sasa rafiki yangu ashajua kwamba kuna mapenzi baina yangu na mpenzi wake na amemtema. Nifanye nini? Nyanaso munwoito
Umusawo yagoteba iga. Umwako era. Umusani oye sana. Akamuintroduce aso mwanchi oye. Ekiro musawo yachite arocho umusani oso mwanchi umusani oli oye. Akamwancha. Akagenda pembeni ngora akamwega. Bakaigwanana. Bakati abakoro bwanchani chini ya maji. Nsensa alia wabubisi. Lakini baadaye umusani oli umanyire ngamba bwato bwanchani amo no mwanchi oye. Akamutiga. Atiga umwanchi oli oye. Akamutiga. Inyura musa oyo na bwato mwanchi oye. Wono mu ogeldere bako umusani oli oye otigira mwanchi oli oye. Wono musa oya kuboli na kiagokora. Afanye nini? Nirudie tena kwa mara ya kwanza ya mwisho. Mwaka uliopita rafiki yangu alinijulisha na kunintroduce kwa mpenzi wake ambaye ni mrembo sana. Baadaye nilimpenda na kumnyemelea kisha akakubali tuwe na uhusiano wa siri au pembeni. Mimi nina mpenzi wangu. Sasa rafiki yangu amegundua na amemtema. Nifanye nini? 0708 585375 au na sensema ya Safaricom 0753 241889 au na sensema ya Airtel karunge birengeri byao. Sanga ngamo na inche. Na kiyo advice musawo oyo. Musawo oyo gerra bantu bande bayita nde babere. Nando musani oye. Ogerra ko musani oye bayita ndamo no mwanchi oye. Igabona idwira temo ne toraba sani igabona nchako ko limit yo musani waito tingo kota inaona kibya saru yana ngokora. Iyo mwana bwatandi igabona koranga basani squeeze. Nande na roba idama ngana ya segete. Na roba ngana ya segete. Yani you are very much aware nga edwira temo na nyalebe no mwanchi oye. Na nje ngenda bado. Mapenzi na masenzi lakini. Like, subscribe na woku neke ngere ikirimo ino gabwo burenchire mo konyora all notification ekirtore sensemo ya live mwanchi muligerere na boigo mwanchi mo tegele bwa bagusi global. Chimes messenger iga nde kola ligedo jen bwatange de kemo na lige chimes mechira ga iga nkeigo. Asensemo ya YouTube kindly nongoso machi mesmes ka kinane koirolera asensemo ya YouTube nyangoso yobeshobesha asensemo ya YouTube nongoso machi mesmes yakora nabe kide link asensemo ya Facebook chimesme chirane chinge kigima nda chirigeli sinatigera Elida mkiti ya otabaiga hao watu wote sio waaminifu sana huyo demu ni msururo. Kimati after my advice kende roof aisabera otabaiga huyo mshana ajiliwe atembeze miguu juu hana self control na huyo mwanaume ni fisi hakuna cha kumshauri. Yani this gender so called men anatembea na bibi ya rafiki yake. Lakini nyinyi pia wanawake wakati unajua kwamba nina mpenzi, why should you come in? Mbona uje ndani? Ndo chenga ngumyo kanda chiduka ndabwate simiraye mumyo ka chiduka. Ngoyo. Hello. Mwana baba getutu. Oh. Para no mwana ratemo takira. Na koigure. Na peresira. Na igure kimprograma ki atokira ize. Ya mani bwa toyo ye. Na nde akire ko bro bandi. Na ya mwana betu alire. Na nde aburugira maji muina hapa kaya saliri kwa ya muina. No abasani mbale mune benge mune. Oroche oyo imokiriye. Omatenga ya kore mugisangyo ne muna omwana mukayara ko mugiya gotenga bideli njondo romonje oroje na the people. Igo. Mwakire nero kwa murigire kwa mubekera amagisi kwa madana agaro idi nyumukaya pi. Ambuyole. Ai wachi asivike bya byako bakora byo. Yes. Oitaboranga bamtama ngana mbiyale. Igi akire igakare osemere mokia ya akire doleti. Na ndivide tuwakira alikuwa mata ngoma ile tikana ne duni bono njendo jenga mbiyanda kolende. Na achire kotimba mache. Na ikuwa lengo tara ko morenda litangani. Kere duwa tara gendo. Oyorojo siali robo siriko. Macha taravira.
obo kuma bwabero bogese no bono butugutire boruriko nga yoroje mbrugema yaba isike ko kibono gogiye mu muruma na bekore na bwa yada nga ni meomba mzama yo muisike nga yegoji cia se bia bichaba koire ya kaje interview ya wana kiba mo bogorete njabona ke ntongo tebe mu muroyo ira oburugire umusani yawe okorire gentekere gaira neso mu mungwano we amatebi amasabo kwabera no mu muroyo ndo burugirwa amazi nyarukiri tigamutirane abambali bago jabaga batwara bayise byara orojo nyogo inche ebe ninche nakora igo ninche ko sabo kwabero ngabere Ngoromere Dia tukwane ke Ngoromere Ngoromere lakini ndo goja kwamera muna muntu karo wa kwereirwe agotenga na linde lyonzi ndira asigete kwabiro la sete jimbo gamaje bona ngajyo kwala no kole mere lakini oyo abanga munabo Oma tara kino nya baisika baga kirende na baito tuwe sinto bai bolete nane to banyomete yani abaisika barabuga gaki abange no ko yani etolile liye sadake kanise ligo sanga karwe yani ezidie na beba chorire sangrelie sadaka ye jina beba chorire sangrelie sadaka katolgigo ya yabogoli Kole nya sai to kumutigera umungwana ibona ajanya royo oitare ngoye ekira renge onyorire yangu upimire onyorire tele kumuizana ayengo chere nane nyaruke liwe kumurigere libago tarababu ataina kaboko oma urorige na ani mproge maje musajo yorengo bande nero gerete paka kango mwanja libolindo temo inali nganyale babu atiro kaboyo kanga no bwane ora gele no kwa sawa ibono yogere kabantu baetanire babere erena kya kora ako irori go sa ko motego cyari apamana ari gele mwaye ngaya ko rego sembruge ngo mune bwate mwaye ngaye ko ira Asante sana. Era mnyoka jiduka ndo chenga cha mnyokiria. Asante sana. Ngoto kwabera ekugera ndo chenga chidega chiduka igera tama. Umwana ora demo na bya kabere kurukare. Ndo chenga iko ngoto umwana baba getutu. Chinza chia ndo chenga umwana ora demo ndire chidega chia onke go chiduka. Ai. Ngata bunga ndamnyoka kidogo nguna ki alvazade nyabuto agoto ngona nasembe okolende karunge birengeri byao. Hey, what's up everyone? My name's Alfax Nyabuto. This is Aboxy Global Radio 2021. We are here and we are going round and about video, photo, audio, anything it is in the media field, Aboxy Global Radio. You already see us. We are out here working all the time, 24 hours a day, 7 days a week. We're out here anywhere in the DFW area, Kenya, anywhere in Kenya. You call us, Aboxy Global Radio. We're here to save the day. Video, audio, photo. Call us 214-489-5885. Aboxy Global Radio. Sabano mwancho mulinda boy konyoringa Aboxy Global Radio. We do what we call live streaming services. Aboxy Global Radio ngo fatore ntokoro muna live streaming services. Live streaming services na keto ko bekere merobili yawo yonse pia no bwate memorial sa matanga garia no bwate kanisa no bwate baby shower ni otonya ko to ko bekere mbeo asenchira yeyemo ase eyemo getalkia onkelinga ni go twa kirisimi wetera se number 0713 745447 enena bonya ko trangeli esunya ko batoko kora emerobili yo semege yo asenchira ya bene kegima nyoranga na boko tunyara ko to inbox ko ra rele tando nzijirama urina untria somo tandao na boko mu inbox mnyaka mo kwa na monera asenchira ya bene kegima nyoranga nensengima not only in Kenya in US there nyoko bat live streaming you can share nyoko batoko sanga asenchira ya bene kegima Kenya ngima iga na bonya ko sanga mo 90 nyoko bat live streaming and on speed bene kanisa bene mo yega matanga na boko sanga mo 90 otwa kirisimi wetera 0713745447 aina rona bwate ema ko mnyoko go chaiga ngotainga aye birenge libia mbiribi ai nganeye wa mapenzi lakini na masenzi nkamanya kuruonga matega kitimbu atikende pino yono koni konyora tindown akamanya kuruora gante ikende ata titalibesa
agante turare nere mwe yemo nguncho keiga amanya konga chingeni ama konga ne ritoke igente kige kangechi ngamanya kurua. Now introducing my story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana wabage tutu Videlis Omingo Mochoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story Yangu ndani ya AGR FM. Story yangu nja cheteko ninchenda yarora. Hey, ninchenda yarora. Mwana ratemo na ita tungora, mwana ratemo ko chakwa Kenya P, wan Kenya te. Manyete dire kando chenga meronge tano chapto kirigoro yechinsa isana machawono baso itine chinsa cha Afrika ya mocha. Spinika akamata yanga umwana ratemo kaibono lero mwangirira sheira kemuntu mutako mondigeria sheira kemuntu mutako ndigibono kaibo kwagenda ko sinayo no rutamboto spinika kama yanga edwina teme wako rapi Alice agoteba iga amangana yona makongu lakini kera omonto tiga anywe amache kurwa asegesima kiaye abasani nabaya naende ko nabo akogokora nabakokora pi Abasani, sometimes abasani. Aya, ankire rabu. Aha. Enda mkita watabaga morini betu spinika kama mmesikia Edwin Ratemo amesema sisi ni mifuko ya kukusanya sadaka. Tadi hata yabo ino mubana arua. Tadi mwenzi. Aba akira kine dunia no ane senior. Dunia ane senior mbe. That's my brother from another mara. Ade anga awasmatin pro robange gedliyo tanga gedliyo ko ire sadaka. Na bakatolikia kola TVK, na VSD kola TVK, PH na kola TVK, Otirano na kola TVK, Recho Maria na kola TVK. Mbaro tate tinga ningo, ate bambaro. Jidai ka chando singa niko chiko mnyoki malero. Jidai ka njitake tinkwana, jidai ka njitake tendu ndi mangana. Eron Friday na te tora kwana, tora sanga. Akindo chenga mwa chinsa chia na iga na vochita nganchere. Akini kolende unasikiza AGR FM. Igo tegera taba gusiglo barede ke umune kyo mugusi nchero mwana baba getutu Videlis Omingo Mochoge seria obotaka na romorora sembeo nchero mwana baba getutu Videlis Omingo Mochoge. Na rigo tenga I support what Makori said. Makori Kurwase County ya Mombasa Galia ana tenga anamsupport kile ambacho anasema. Enseye lakini nensensi. Enseye nensensi. Mapenzi na masensi. Rengeli bya ombere be 0753241889. Abakuru birengeli bya ona boko sangamo na inche. Chimesme nchirango liye nanya kwa sakabusa iga no chitinga kuligereria iga chimesme nchirango ra ligereria iga neki abantu bakureact about this. It's like this okorange mtebyanya korekana bire botambe. It's like ya very trend abasani bakora because ndochenga menalty na onara go ontenga please Videl. I went through the same. Na unajua. Naro ontenga na ite tamangana ajura ande ni manye tenjaka kaingo chikumanyira mangana ino shwali. So, marafiki nowadays si watu wa kuamini. Anasema kwamba rafiki nowadays si watu wa kuamini. I went through the same situation.
But mimi nilimwachia yule mwanaume. Hii maneno iko namna hii. Acha nisome ujumbe. Naona ni kama muda wangu unayoyoma. Acha nisome ujumbe. Huyu mwanaume anasema hivi. Thanks Abagusi Global Radio and Fidel kwa ushauri na saa na Fibindi Bomba. Mwaka uliopita rafiki yangu alinijulisha na kuniintroduce kwa mpenzi wake ambaye alikuwa mrembo sana. Nirudie. Mwaka uliopita rafiki yangu alinijulisha na kuniintroduce kwa mpenzi wake ambaye alikuwa mrembo sana. Baadaye nilimpenda na kumnyemelea na akakubali tuwe na uhusiano wa siri au pembeni. Sasa rafiki yangu amegundua na amemtema. Mimi nina mpenzi wangu. Nifanyeje? Huyu mwanaume ana mpenzi wake, lakini rafiki yake mwanaume alikuja akamintroduce kwa mpenzi wake. Lakini huyu mwanaume akapenda yule mpenzi wa rafiki yake na akamnyemelea, kisha baadaye yule msichana akakubali na wakaweza kufanya mapenzi chini ya maji. Sasa yule rafiki yake ashagundua na ametema yule mpenzi wake. Huyu mwanaume anasema afanyeje kwa sababu yeye ana mpenzi tayari mwingine. Mukonyange birengerelyo mushauri. Deka mwategane chingi kimangi deka isa tuchoka 0753241889 0753241889 Einero inamba ya nesimi naboko sanga amona inche. Nabamangana go chako nga sometimes na ebintu byo byako nga sometimes again dende timaye tinga if it were you huyu mwanaume amefanya ndoa ya mtu imesambaratika, amefanya ndoa ya mtu ameacha mpenzi wake, ungemsaidiaje na kioramu advice? Na kioramu advice. Anataka ushauri wenu, mshauri haraka haraka. Unaweza nipigia simu kwa nambari 0708 5853 75 ama 0753 241 889 upande wa Airtel. Ushauri wako ni upi? Ushauri wako ni upi? Birengeri binonga into chamaiga birengeri binonga into chamaiga nyana ko bango kora go sendwe mbando chinga biro byana nigo bikumnyo kikengma ndeka ryo timatina kichiaba nstay tinku ana mangana mange timene kreo jideka chiaba kulende nabo byakabeire. Zitainamia miungu mingine ila wewe yawe. Zitainamia miungu mingine ila wewe Bwana. Zitainamia miungu mingine ila wewe yawe. Baba tegere once page na barigere ba Global Radio na bakwa ni dimbi ya mole. Asa mareta ngoro kunaskeru mwende gari ya YouTube ngo basaba mu subscribe na ndo beke comment ya ororo. Konyora ogotero kwa Mungu wa miungu ubuna eskiza tuni yago. Ginda sense moye message olike no chinga jideka niko chikenda tokumnyoka kigima jideka niko chikenda tokumnyoka woka deka niko chiko endo kugenda woka nyoranga Abagusi Global Radio natonya kwa to kumanya ko semya na boy kokokya. This is the only hybrid radio station. Asonya kwa nyora mangana majia asenjereng yo wenga boy asenjereng kiranu nyoranga niko tore mbeo aseridi to Abagusi Global Radio chinsa merongebere nanye asensemo ya live chinsa merongebere nanye igo gento bwento kona kelinga like
our page asensemo ya Facebook, like our YouTube channel asensemo ya YouTube. Atinyaka bato sanga ase enchira ya abene kegima. Tumetinge birengeli bya ombirebe. Lojenga nimbo tange deke mo tunyana mangana maji asenchira yo bwenge. Delio tunyaka bato kugendera go chibo sio. Deka chando changa niko chiko mnyoke gima korende nko irana ndembeo nko irinde jideka ngebere chirobosio. Delio tunyaka bato sanga ase enchira ere ensera kegima isana bere chama baso cha Afrika ya mocha. Abagusi Global Radio ingata ya mwanya yetinge samangana mayia lokya enkoro yao esemye na AGR FM. AGR FM keneke umbuke mugusio mwancho murienda bayigo mwancho mutegali babagusi Global Radio. Anamangana maya asenchara yo winga samarite bakondoka Fidelis o Mochoga. Montoya monasirite bukimabuaye asepare kuru Kisii kosekera okako genda sotika ase umubasukano bwepara. Oyolenge omujumbe okibwesi omukoro Kalembe dire aniga go tutwali tukolera ochinga ky'abantu kibibere cyoka baranchiriko genda asomoyego yo gakogera nigo gutsikubata ma kigalabekira mu serikali yo tango kuranda nawe go kwambukira kwebini biburire bwa corona. Abakenya kugendera kuri birengero byabo aho igoro ye budget ya someturi igoro ye tandi trillion sto chinugo isato. Nawe go musubati yo mukobe kubyara ko rase county ya Nyamira asogoto kana gakoni amariogo yogo tindia. Abakenya kugendera kubuli okubati amakigalabekira mu serikali bunenchira me utango kuranda nawe go kwambukira kwebini biburire bwa corona. Naboigo abayiboli namono bali bwata bana chiskuru kugendera kwemurunganira mu waziri we chisemi Professor George Magoa ase engananya ko kago tyanga bana bali batara kole school fee nyarko bago saligwa kutia ase chinka ayonga ti yali ntokware nti asinjerere nkano kegese nikirobosyo asamaleta Fidelis Omingo Mochoge Rwa Dallas Fort Worth weka asense ya Kenya aiga no tuko bwatania abagusi bensi ensengima ime na isiko ya Kenya umena amona barali bawo buna Dennis Zadok Edwin Mukaya Fidelis Omingo Mochoge Jeremiah Orina Ontiri Alvazad Nyabuto ime abagusi Global Radio bwemanye na boyo gwesemya abagusi Global Radio ekenakyo ekeumbu kyomogusi ekenakyo ekeumbu kyomogusi ndo chenga chimesi menchira igambwenda so mabire stoiga elio ma konyarko ba kingo tama koruma iga ngende nyole lunch Roof umuya goteba iga kusema kweli huyo msichana akuwa mwaminifu kwa mpenzi wake. Wakati huyo jamaa alimkatia angekataa mwambie yeye akona mtu, but sasa yeye alikubali kuwa naye anafaa awachane na wote juu washamjua. Rufa tayanga aba umusawo yoni gabwenta tikane na mukaye mwanchiyo ya tikane nolia elio gekora niko bamanyire bono. Timaitinga nkwabuga takende kwa komenta igora. Do you have anything to add or to subtract? Kenengera ko rusi komenta ko sendo basemi bwane. Wasendo maoni yane. Kenengera ko komenta ko sendo maoni yane. Timaitinga simia mokero rombu ategangwe birengeri bya ombirebe mayoso akurumaiga. Ndo chenga china chian choso akurumaiga chiaikire. Chiaikire na indengwe tan chigocha. Igo mwancho muri na igo mwancho mutegeli baba gusi Global Radio. Timatinga, if you have something to add, if you have something to comment on this, kobando chinga chimesi mechira ne chingikema. Igonyo ukuro ushauri yao, nya ukuro ujumbe yao, ntomere bwango. Ntaraso kwa kwera I'm getting out, I'm out, naenda natoka. Neteko ika Abuga Hotel, elingenyo lere endagere ntononto, asama goli alense kima. By the way, wana hotel kikuwa nika sorongoro usini kikuru kwa Abuga Hotel. Abuga Hotel nigo toka separe kuru Kisii kogene Nyamira. Mbarabara nsabu no konyora Abuga Hotel. Inyoranga Abuga Hotel anige bwata bokorere bwekerengo kigoro mono asama goli ali alense kigima.
ikamnya ko ikabuga hotel tunyara ko batogosanga ase inchira ya bene kigima igotoka sensema ya jogo na hoi kansa haria na boko tarakura nsema ya daraja moja ngachimita chiminya iga onyo abuga hotel na nenko nyoli yakaberenga abuga hotel ni bwatinda gira cheke gusi asama goli alense kigima batanga abuga hotel ni bwata okorobekera nkigoro ase amagoli alense kigima nabo igaba gusigila radio ni gabano twachire amo neginto kuruna live streaming services asto kubekera merobeli yao asembeo asansema ya YouTube Facebook nabo go asere radio yabagusigila radio onyo bwata moyo gonde bwensipe nabo nyaka bako tumanyi gotera 0713 745447 etunya ko batoko sanga ase enchira ya abene kigima nchobona gentonda kwane gentonda sanga igoro yenganeye igoro buna umwana oratemo Edwin ateba chiabagoire aiga chiabagoire my brother asininto abelieda my brother I know you are listening and you are watching I know you are listening and you are watching mbuya nyakoro musani bo musani o mbuyo bosani bwadum nande tikatosikane ekina chamambi ya sembeo enganero nakwana ejoba munakira tikirimo cha komoroberi oikancha kama no basemya ena batebiga ngirorere I quote my words okurusi omwana obande sobo oyoro musubati gosina okare sobo oyoro musubati kwa maobolito kisha baadaye musubati uri kubogolo lyo bolito asemeti nyerenga kianda koibolero omwana okolerero omwana koma gocha kobo trigoyu wacha kobo chinga the way this boy ayabano ngokwanira bano wacha gete you have somebody bano kwacha komo play wacha otango nyarebe no muya kubori kwa eto bolito kubori okolendero omwana without knowing umwana ikwa mweto nyone yabwe kubwata senda yao maybe mwana onete no iwa kwa mwete kisha baadaye kwa mutika wacha kolya basibati banda baisike banda bao which is very wrong my brother nyakwairo musibati obolito nyakwairo musibati omwana kindly take care of your son of your daughter of your kid kekwera mimi nikwambia ukweli tu nowadays baisike bande mbali konyora bana nowadays baisika bange ebago tem ebago apot their pregnancy iganye kwanyoro mwesike wanchiro konyora omwana my friend muheshimu naenda umosike naenda usiko mwano. The same applies to you my brother. Ngiye ko ireta say your friend's girlfriend while you have your girlfriend. You did a wrong thing. Yento ko rankeling agenda saba your friend yo kwabira naende mo advice onyege konyalekana baira na mo musubati olioye naende advice musubati olioye yo atigete aenda musabo kwagera amusabo kwabira naende amusabo kwabira yakogera okwabira na buto kwabira depending na gwacha gusabo kwabira tegenda musabo kwabira elio tunyara koba togo muko igwana tegenda musabo kwabira nayo genda musabo kwabira genda babere mumusabo kwabira ligiye girlfriend yaye koba naye kwagerta bagaitana mugenda nera babere mumusabo kwabira and ensure nga musubati olio bwazari komanya osocho genda baadaye kira mangana yo aelire omusabo kwagera omotain kwa mugosarta asigete lakini kwa musabiro kwagera elio tagenda koba manye otaramote byako genda iko genda musabo kwabera na ndegena muno musabati oli babere ayo muno musabati olia musabe that man okwabera motain amuko hirolera na ende nyino muntu muyena bako ba abera na ende bagendere amono musabati oye gose omwanchi oye aina ronda akwanoka nabwatande ndamente nche bakondo ko mwana bwabage tutu Fidel Somingo muchoge kero kende onye ko bwata your story
otetoko share mwananchi onye kubwate your story otetoko sanga mwananchi so that we can air it igo kunyara kabo ko ngakire simi igo kondikira ujumba sensemo ya WhatsApp ni kondikira ujumba sensemo ya SMS ni go kondangiri wetera namba yesimi 07 16 05 98 23 07 16 05 98 23 enoti sano ibere eyemo isanemo enoti sano kianda isano isato ibere isato ene nambo konyora you share your story etunya kwa batogo sanga asenchira abenekima not necessarily a story yobwanjani any story ubagima wa eterete somebody was intimidating you, your parents, your brothers, your sisters, your cousins, your friends naboko sanga mwananchi that's a worthy story naboko sanga mwananchi wetera sinambe yesi minyirolere 0716059823 twarenga sensemo ya story yangu imeaba ku Global Radio ekiombukiyo mugusi ncheba kondoko mwana babage tutu videlis mochoge toko chikomena litu kulia Jumapili asumuro kubona saa ya Mkatoliki. Barikiwa nkamanya kurua ngamatega kitimbu atikende pino yonokoni konyora tindown akamanya kurua ragante ikende ata ititalibesa agante iturale nere mwe yemo ngunjo keiga amanya konga chingeni amakonga nilitoke igente kigekangechi ngamanya kurua. Now introducing my story Yangu. Let's know your story. It might be of great encouragement, inspire or teach someone a lesson. Sasa ungana naye omwana wabage tutu Videlis Omingo Muchoge kila siku ya wiki ndani ya Story Yangu kuanzia mwendo wa saa 4 asubuhi hadi saa 8 mchana. My story Yangu ndani ya